Radio Televizija Srbije je jedina televizija kod nas koja ulaže napore da program bude pristupačan osoba sa invaliditetom i zajednici gluhih. Videli smo da postoje emisije koje promovišu naš jezik, srpski znakovni jezik. I videli smo napore radio televizije da zapravo naš jezik približi javnost. To je jako važno za nas. Važno je da svi promovišemo znakovni jezik. I važno je da promovišemo putem emisija za osobe sa invaliditetom ravnopravnost i jednakost. I to je ono što čini Radio Televiziju Srbije drugačijom od ostalih televizija. Nadam se da će ovakvih emisija biti više. Nadam se da će u školskom programu i informativne emisije takođe biti pristupačne. Jer trenutno je jako mali broj emisija pristupačan, jako mali broj emisija se titluje. I nadam se da ćemo u saradnji sa vama, Savez, u saradnji sa vama, da ćemo prilagoditi program. 80.000 mladih u Srbiji ne mogu da prate program koji nije titlovan i koji nije preveden za znakovni jezik. Mislimo da je to jako važno. Do sad smo imali jako dobru saradnju. Na informativni program se prevodi, imamo vesti koje se prevode na znakovni jezik, ali nadamo se da će više vremena biti posvećeno tome. Televizija je jako važna. I važno je da zapravo javnost sazna nešto o našoj kulturi, našim životima, životima zajednice gluhih. Nadam se da ćemo u budućnosti sarađivati i da ćemo imati više emisija koje će nam biti pristupačne. Hvala vam. Koristi dva jezika, srpski govorni i srpski znakovni jezik, ali i Draginja i Sonja koje koriste srpski govorni jezik, a žele da nauče srpski znakovni jezik. Ovaj jezik počinju da uče lekari, apotekari, nastavnici kako bi podjednako dobro obavljali svoj posao i sa osobama i sa decom koja ne čuju. Uskoro će srpski znakovni jezik biti uveden i u školi. Urednik ove serije je Kosovka Ivković-Popić, scenarista Gordana Nikolić, scenograf Aleksandar Stojanović, direktor fotografije Žarko Perinović, reditelj Marko Jezdić. Ujedinjene nacije su 2006. godine zvanično uvažile i priznale sve znakovne jezike sveta, kao svaki drugi govor. Srpski znakovni jezik počinje da uči ljudi razne profesije, što ašati razumeli su ljudi i znakovi. Postoji ideja da se srpski znakovni jezik uvede u školsku nastavu, kao poseban izborni predmet. Zato će naše druženje biti zanimljivo i korisno, a poslužit će vam kao mala škola jezika.